یکی از مهمترین پیشه‌های انسانی که در تاریخ فرهنگ بشری جایگاه خاصی داشته است، پیشه پزشکی است. پزشکان نفرانی هستند که انسانیت همیشه با آنها نیاز داشته است. سلام بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه نیروی سازنده است. این لحظه منظور شما. امروز ما از رفت تحصیل طبیبان آینده و شرط و شرایط تحصیل آنها به شما معلومات خواهیم داد. با ما بمانید. این نسل سازنده از نسل سینایند. امید آینده طب تاجیک به این هاست. درمانبخش دردهای بی‌دوا. دانشگاه دولتی طب تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، یکی از بانفوذترین دانشگاه‌های مملکت بوده، در طول فعالیت خود زیاده از 45,000 نفر متخصصان ساحه طب را آماده کرده است که برای خلق و ملت خدمت‌های شایان نمودند و می‌نمایند. باعث افتخار است که ختم کردگان دانشگاه در زیاده از 50 دولت دنیا و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کار و فعالیت کرده، آبروی و نفوذ وطن و ملت عزیز ما را افزون کرده، دانشگاه موقع بین‌المللی را کسب نموده است. دانشگاه توانسته است که با دستپروران کاردان و توانای خود بهر سالمی جامعه جهانی سهم ارزنده گذارند. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان همچون مقام والای تربیه و تعلیم نسل جوان در ساحه تحصیلات عالی تندرستی مقامی به خصوص را اشغال می نماید. محترم پیشوای ملت پیوسته در سخنرانی‌های خود قید می نمایند که شخصی تصادفی در ساحه طب وجود داشتنش غیر امکان است، زیرا که ساحه طب و هر گونه خطایی در ساحه طب نابخشودنی است، زیرا طبیبان مستقیما با جان انسان سر و کار دارند و هر گونه اشتباه در ساحه طب قابل قبول نیست. از این رو ما جوانان دوران استقلالیت را می سزد که پیوسته در پی علم آموزی و زبان آموزی، در پی آموختن دانش‌های معاصر، تکمیل اختصاص و بلند برداشتن کسبیت و مهارت خود شده در ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان برای رشد و نمای آن سهم ارزنده خود را گذاریم. تعداد عمومی محصلین دانشگاه سال تا سال افزایش یافته، حالا 13,012 نفر تحصیل می‌نمایند. دانشگاه با 151 مؤسسه‌های تعلیمی، علمی و طبابتی خارجی همکاری سودمند دارد. شماره محصلین دانشگاه دولتی طب تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در حال افزایش بوده، از 19 دولت دنیا تحصیل می‌نمایند. دانشگاه از روی 5 اختصاص، کار طبابتی، پدیاتریا، تشکیل حفظ سلامتی جامعه، دکتری دندان، فارماسیا متخصص آماده می نماید. همزمان از روی 40 اختصاصی تحصیلاتی بعد دیپلمی، تحصیل در اینترناتورا، اردیناتورا کلینیکی، ماگیستراتورا، اسپیرانتورا، دکترانتورا و تحصیلات علاوگی براه مانده شده است. کافدرای بیماری کودکان رقم 2 در زمینه بینای 11 بیمارخانه شهرک شفابخش جایگیر شده است. در همه شعبه‌های سوماتیکی کودکانه متخصصان و کوراتورانی بلند اختصاص فعالیت می‌نمایند. از جمله یک دکتر علمی طب پروفسور، 7 نامزدان علم‌های طب که الحال 6 نفرشان در وظیفه دسنت فعالیت می‌کنند. با مقصد بلند برداشتن سویه دانش و ملکه‌های عملی، هم کارمندان کافدرای طبیعت‌ها و هم دکتران پدیاترها در خارج کشور چون شهرهای Москва و سن پترزبورگ فدراسیای روسیه، شهرهای زالцбург و گراتسی австрия، جمهوری اسلامی ایران، گرمانیا، جمهوری قزاقستان و هوکزو تکمیل اختصاص گذاشتند. آغاز فعالیت آزمایشگاه‌های معاصر چون آزمایشگاه رفرانسی گماتست، نورافزا، دیامت و غیره برای تشخیص گذاری عمیق با کودکان مریض خصوصا سنی تا مکتبی تکان جدی بخشید. امروزها ما از خدمت رسانی این آزمایشگاه‌ها خیلی وسیع استفاده بردن برای طبابت ثمره‌ناک کودکان بیمار کوشش و خرج داده ایستادیم. در دوران سال استقلالیت در جمهوری تاجیکستان در زمینه این آزمایشگاه‌ها گذراندن یک قطار تحلیل‌های لابراتوری معاصر چون سفیده C-ریاکتیوی، پروکالسیتانی،
ферритин, вояи гормонҳо дар хун, вояи дороворӣ, баъзе таҳлилҳои генетикӣ ва таҳлилҳои махсуси вирусологӣ баром монда шудаанд. маркази омӯзишии симулятсионӣ дар ошёнаи якуми бинои нав ҷойгир буда бо муосиртарин дастгоҳҳои омӯзишӣ муҷаҳҳаз аст. дастгоҳҳои омӯзишӣ барои баланд бардоштани малакаву маҳорати табибӣ истифода мегардад ки тариқи онҳо донишҷӯён бо ҳолатҳои табииву таҷлилӣ рӯбарӯ мешаванд. марказ аз 7 ҳуҷраи махсус гардонидашуда иборат буда дар он вобаста ба салоҳияти асосии табибон барои расонидани кӯмаки таҷлилии тиббӣ, ҳуҷраҳои муоинаи бемор, реаниматсияи дилу шушҳои калонсолон, наврасон ва навзодон, ҳуҷраи ултрасадо ва ҳуҷраи расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ шароити мусоид фароҳам мебошад. инчунин дар марказ автомашинаи ёрии таҷлилӣ насб карда шудааст ки тариқи он донишҷӯён ҳолати расонидани кӯмаки аввалияи тиббиро меомӯзанд. дар баробари ин дар ошонаи якуми бино студияи таълимӣ таъсис дода шудааст ки барои сабти маводҳои таълимии видеоӣ, видеолексияҳо, мустақиман баргузор намудани вохӯриҳо ва ҳамоишҳо тариқи фосилавӣ мусоид аст. сохтани китобхонаҳои электронӣ, зиёд кардани адабиётҳои таълимӣ бо 3 забон, сохтани марказҳои стимулятсионӣ, маркази омодагии малакаҳои амалӣ, ривоҷ бахшидани сатҳу сифати дастарсхони донишҷӯён, инҳо аз пешравиҳое аст ки донишгоҳи моро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намудааст ва донишгоҳи мо соҳиби аккредитатсияи аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаштааст, соҳиби сертификат гаштааст. ҷароиҳо дар гӯши миёна ва гӯши дохила то ин замон ҷароиҳои нодир ҳисоб мешуд ва хушбахтона имрӯз мутахассисони мо ин ҷароиҳоро дар сатҳи баланд ва дар сатҳи давлатҳои пешрафта гузаронда истодаанд. ташхисҳои эндоскопӣ, аудиологӣ, ҳамаи инҳо дар замони истиқлол пайдо шуданд ва мо метавонем гӯем ки соҳаи бемориҳои гӯшу гӯрбабинӣ бо аз соҳаҳое ки дар давлатҳои пешрафта аст ақидмонӣ надорад ва ба онҳо баробар шуда истодааст. дар худи кафедра дар даврони истиқлолият зиёда аз 100 адабиёт бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр шуда дастраси донишҷӯён гардидааст ки аз лиҳози адабиёти таълимӣ ягон донишҷӯ ба танқисӣ дучор намешавад. таълиму тадриси донишҷӯён дар бинои таълимию маъмурии асосӣ, бинои кимиёвӣ, маҷмӯаи нави таълимии шаҳраки шифобахш, маркази таълимӣ, илмӣ ва клиникии стоматология, маркази таълимӣ, илмӣ ва истеҳсолии фарматсия, маркази ташхисию табобатӣ, озмоишгоҳи маркази илмию тадқиқотӣ, омӯзишгоҳи кишти селулаҳои бунёдӣ, маҷмӯаи варзишӣ, маркази миллию тиббии шифобахш, маҷмӯаи тандурустии истиқлол ва 27 пойгоҳи клиникии беморхонаҳо ва марказҳои саломатии шаҳриву ҷумҳуриявӣ сурат мегирад. соли 2014 дар донишгоҳ маркази омӯзишии малакаҳои амалӣ таъсис дода шудааст ва соли 2017 маркази нави омӯзишии малакаҳои амалӣ бо технологияҳои муосири симулятсионӣ ҷиҳозонида шуда дар бинои аз нав сохташудаи таълимӣ воқеъ дар шаҳраки шифобахш ба фаъолият пардохт. марказ аз 14 ҳуҷраҳои тахассусии таълимӣ иборат аст ки онҳо бо фантомҳо, муляжҳо, симуляторҳои электронию компютерӣ, таҷҳизоту асбобҳои фаннию табиии муосир барои омӯзиши малакаҳои амалӣ ва муоширати касбӣ ҷиҳозонида шудааст. дар кафедраи эндокринология дар ин муддате ки 40 сол таъсис ёфтааст барои донишҷӯёни курси 4 ва 6 факултетҳои тиббӣ омӯзиши фанни эндокринология мегузаронанд ки дар он ҷо проблемаҳои мубрами бемориҳои диабети қанд, бемориҳои вобаста ба норасоигии ёд, ғадуди сипаршакл, бемориҳои системаи гипоталама гипофизарӣ, ғадудҳои болои гурда ва инчунин яке аз проблемаҳои ғадудҳои ҷинсӣ ба донишҷӯён дарс омӯзиш мегузаронанд. Ва инчунин кафедра барои тайёр намудани мутахассисони соҳаи эндокринология дар ба духтурон ҳамчун курсҳои
такмили ихтисосӣ ҳам мегузаронанд ва дар бахши интернатура ва ординатура ҳам барои соҳаи эндокринология мутахассисонро тайёр мекунанд. Дар 30 соли истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон албатта бисёр шароитҳои хуб ба мо ташкил шудааст ва дар донишгоҳ ҳамаи ин аз технологияҳои муосир мана ҳозир мо дар маркази симулятсионӣ ки ҷойгир ҳастем, яъне ин проблемаҳои ин бемориҳо омӯхта мешавад ва дар ин давра албатта дар соҳаи эндокринология мо мутахассисон оид ба илм, номзадони илм, докторони илми тиб тайёр шуданд ва дар кафедра беш аз 500 корҳои илмӣ тадқиқотӣ ба нашр оварда шудааст ки дар он ҷо китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, методӣ, пешниҳодҳои беҳсозӣ ворид шуданд ва барои тандурустии ҷумҳурӣ, барои сиҳатӣ ва саломатии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудааст. дар як соли таҳсил то 8000 нафар донишҷӯён, ординаторони клиникӣ, интернҳои клиникӣ, аспирантон ва омӯзгорони ҷавон дар марказҳои омӯзишии малакаҳои амалию муоширатии касби худро сайқал медиҳанд. дар донишгоҳ таҳсил бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бароҳ монда шуда, донишҷӯён пурра бо китобҳои дарсӣ таъмин карда шудаанд. фонди умумии китобхонаи донишгоҳ 693668 нусхаро фаро гирифтааст. аз ҷумла дар ҷараёни таълим 2295 адад компютер, ноутбук, нетбук, планшет, 119 проектор, 579 принтер, 39 тахтаҳои электронии интерактивӣ истифода бурда мешавад. дар донишгоҳ ҷараёни таълим, баҳодиҳӣ ва натиҷагирии сифати таълим тибқи талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ бо истифодаи васеъ технологияи муосири иттилоотӣ коммуникатсионӣ бароҳ монда шудааст. дар баргузории имтиҳонҳову санҷишҳо ва натиҷагирии онҳо шаффофият пурра таъмин аст. баҳогузорӣ феълан дар назди донишҷӯён мустақиман бе дахолати ғайр сурат гирифта, барои беҳтар гардонидани сифати таҳсил ва ҷалби таваҷҷӯҳи донишҷӯён ба китобхонию илмомӯзӣ нақши калидӣ мебозад. бинандагони азиз, ин буд барномаи нерӯи созанда дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ки пешниҳоди шумо гардонидем. Хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.